Pa smo mi htjeli izviđati po njihovim objektima, kako su oni po našima, tako da smo na jedan naivan način odlučili krenuti i vidjeti što se tu dešava. Došli smo tu blizu ovog objekta, odnosno ove kuće. Tu se vide ove škaline koje se spuštaju doli. Mi smo došli iz ovog pravca od Zemunika, odnosno iz Smrdelja. U dvorištu su bile kokoše. Neki je vojnik skočio priko ograde. Mi smo bili još 30 do 40 metara dalje. I mi smo se pobacali u zaklon. Neko je viknija četnik, neko je viknija našće. Mi nismo u stvari se snašli, nismo znali o čemu se radi. Hrvoj je otrčao naprijed. Spomenik je tu, ali ja se jako dobro sjećam da je on bio kod ovih zadnjih vrata, odnosno tu negdje kod ovih drugih vrata. Ležao je, jer ja sam bio u onom dvorištu Nodeka i kako sam lega ispod nisko sam gleda, on je ležao drobimice i ruka mu je bila jedna ovako, druga na leđima i bio je sigurno po položaju mrtav.